Mayapayabak po kaya katamungan, at yuta na po king kaduwampulot at Domingo ng karaniwan na panahon. Pakyabe tala po king kakatamong intensyon kaniting kapag masusyan, para king kapasalamatan ng Marife Lapid, Elmer and Anita Cura and family, Mr. and Mrs. Edmond Bacani, Lito and Lori Zapanta, Marlon Joyce and Arira Takdol. Para king kapasalamatan king Aldo ng Kebaytan, ng Rosalia Ganson king kayang 98th birthday, Doktora Leleng Santiago, Rose Espiritu, Steffi Gutierrez, Charles Matland Smith, para king personal na kayadwanan ng Marife Lapid, Celeste Manalad, Jene Nicdauco, Herminio Lenet Nukum and family, Mark and Michelle Rivera, Jeremy Robes, Eleanor Ventura, Arman and Mariet Nang, Mark Homer Munoz, Rosana Reyes, Jimmy and Inday Santo Domingo, Maria Maida G. Luta, Joy Espino and family, Patrick and Sarah Gokwingko. Para king malagwang kapaldanan ng Ludivina Salvador, Jeffrey Angeles, Jennifer Garcia Santos, Richelle Reyes, Primalin Batak, Sander Baltasar, Archie Zapanta, Jericho Canlas, Virgilio Lut de los Santos, Andres Jose Villar Aguas, Natividad Buwan, Ignacio Boy Ocampo, Jet Castro, Joan Pamela Nang Sison, Adelaida Manyalak, Rene Santos, Jacqueline Nedercott Sembrano, Father Edwin Belli, Eliadora Balingit, Divina Gracia Carbunco, Jocelyn David, Ron Ingersoll, Ricardo Nogoy Sr., Baby Zaina Lorin Hope Matitu, Basilica Binuya Quesada, Angelo C. Quizon, Edel Umlas, Cyril Blue L. Galvez, Angelo C. Quizon, Edel Umlas, Cyril Blue L. Galvez, Eller Vitug, Gloria Panlilio, Ernesto Dison, at ding hanggang kakaluguran at kamag-anak amasakit. Para king halanganggang kapainawan ding kapatatamong mayangon na biye. Susan Garcia king kayandet anniversary, Josefina del Rosario, Danilo Canlas Sr., Manuel Alsola, Floriconia Alsola, Victoria de Leon, Virginia Gomez, Virgilio Narciso, Rosalia Canlas, Ingkayang 103rd birthday, Florencia David, Cosme and Maria Gamboa, Bong Gamboa, Miguela and Anastasio Santos, Enrique P. Capulong, Edwin Panjalan, Servando Lino Sr., Pasita Cortez, Mario Rosel Peña, Claudita L. Tolentino, Godofredo, Jesus and Nenita David, Zoilo Zeferina and Lourdes Cunanan, Annette and Antonio Sicat, Arnel and Peter David, Alicia R. Luna, Rodel Olea, Christopher Glenn Binuya Quizon, Henemino and Asuncion Umlas, Toti Laksina, Angelina de Osen, Secundino de Osen,
Luciana S. Olalia, Faustino Santamaria Jr., Elena Parico, Maria Teresa Morales, Monina C. Gonzalez, Vicente and Ellen Tamtangco, Magno and Francisca Hipolito, Alejandro and Milagros Resurrection, Alex Resurrection at din sa Blancaladwa kin Purgatorio. Ing mi down kin sakripisyo ng banal na misa, Reverendo Padre Deo S. Galang. Kindalita pamuklat. Kilagyoning igpam paninganak, panibanal Espiritu, Amen. ing Ginoo manatili kay kayungan. At kaya ka antimurin. Good morning po. Good morning po, Ama. Pagmasusyan tayo po yung kikatang misa, pwedbong kapasalamatan, kababan na pilubluban. Kaya kikatamong kapasalamatan, iabetala, ng kikatang panalangin, ing grasya ni kikatang biyen. Kapatad ka rin panahon may kasalata mo, mangyatang kapatawaran king Diyos, kikatang pamagkulang. Kanakanta mo, ing pakalulo ng Diyos, at tatangan pong mga de, magkumpisal ko, Magkumpisal po king Diyos sa may paintutu. At kaya kayo kapatad, huling may kasalak bina, king ngisi, pamano at dapat, at may ayaliwang kakulangan.
Ulinitay panigapuko, kan Santa Mariang Kapilamang Birhen, karin sa Blang Anghel ang Puan Santo, at kaya kayo kapatad, panalangin niyo ko kin Diyos sa ginutam. King Diyos sa may payang tutupa kaluluwa na katamo, at king pangapataw daling kasalanan tamo, dala ng tangan sana, kimbiye alanganga. Amen. Manalangin tamo po. Ganakan tala rin kaya katang panalangin, isipan tala ring intensyon tamo, kaya tamo misa. Ginuming Diyos, kaya ka inhostisya at pakalulu mitatad mo. Kambening e pasabing lugod, linigtas mo kami king kamatayan, at inangong makarake kaniting biye mo. Ibuklat mo ring matami karing kapag mulalan, apapalad ning biye iti arapan mi. Panasuy wanda ka, kingalang takot, at ayaws da kang Diyos sa igpami. Iti adon mi kapamulatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing liturhiya ning amano. Pamamasang ibot,
king libro ning kabiasnan. Nino mopin ing tawong makibalo, king isipan na ning Diyos. Nino ing makasalugsog, king kaburyana ning Ginoo. Uling ing pabibalak ding tao, permi. At ing kapag nasantamo, malagwalang manaliwa. Uling ing katawa na may na, yang babye pasakit, king kaladwa. At iting karina na burak, yang makabayat, king miyayaliwang kaisipan. Nung itangketi king yatu, masakit nepin, binang piisipan tamo, king banwa pa kaya, ing pangangasang sa lugsugan, alang makarapat kaniti. At king kekang isipan, nino mo ing malyaring makabalo, nung emiyamupin pagkalam kabiasnan. At nung emiya tinubod, iba't banwa, ing banal mong espiritu. King kapamilata mo rin ning kabiasnan, karin mga intulid adaklat, tingketi king yatu, at ding tao, miturwanan lo, king makatula keko, at may nga ligtas lo. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Ginoo, ika ing paratiming santungan, karing dakal a panahon, ame nga labasan. Ginoo, ikay paratiming santungan, karinda kalapanawon na mga labasan. Pabalik bi ing tao, king alikabok, akeyang ibatan. Kaya kang sasabyan, o anak daring tao, king alikabok, mibalik kayo. Antila mong patingapon, deng libong banmakeko. May ngarila king napon amilabas na, o anting oras amakuyad na ning bengi. Ginoo, ikay paratiming santungan, karinda kalapanawon na mga labasan. Kasing kaba na kami mo ning paninap, may ngari kaming dikot, aning abak sisibot. Kabang abak po sa giwaya at mamulaklak, pangabengi lanat ne. Ginoo, ikay paratiming santungan, karinda kalapanawon na mga labasan. Inya ituro mo kami, king ingbye makuyad siya, bang pusumi king belwan, mipabnaslan la. Ginoo, ing kekang mwa, kaya kami agga kapilan, kaya kalasan ang lunusan, dening kekang alipan. Ginoo, ikay paratiming santungan, karinda kalapanawon na mga labasan. Kagising mining abak, kamuan mo kami sa king lugod mong alang kupas. Pangdalit kami at tumula, habang mabiya kami. Alilan mong tula, itang lungkot, akya kami, keka pepagpa. Kanitang panahon, ning kekeng kasakitan. Ginoo, ikay paratiming santungan, karinda kalapanawon na mga labasan. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo kang Filemon. Ako, Pablo, ang eni matwa ng bina, at king kasulukuyan, makasukol, uli ng Kristo Jesus. Pakisabihan da kang mayap, king lagyuning pamikalugod. Makisabi kong mayap, kaya ko, para kang Onesimo. Aayag kat ko, king kasalpantayana ng Kristo, kabang at yuko keni, king sukulan. Babalik keke ko at kambeno, sabi ko naman, para lako ing metong ng dake ng biya ko. Puri kaya sanang manatiling kaya biya ko keni, kabang makasukol ko paulining maya pabalita. Banketo, bilang kaya lili mo, yo ing sumawag ka na ko. Makanyan man, kuburi ing antira kang pamilitan sumawag ka na ko. Nung saupan mo ko, puri ko ing kusang lug ang manibatan kaya ko.
Inya ako daptan ing nanuman nung emo kaburian. Balo ko king iyo niya si mo, may walaya keko king mapila na panahon. Nung may walaya man, sinaguli. E bali, uling yeni magbalik ya keko, at ene mawala kapilan man. Magbalik yang anting alipan, nune meto nga may gitpo king alipan. Metong akapatad apakamalan. Malyakaku, dapat sukat lang malkeko. Anting alipan, nune anting kapatad king Ginu. Inya nung atin kang paglalawe kanako, tanggapan mesa, ante mo nung makanado da kang tatanggapan. Ing amano ni Ginu. Salamat king Diyos, talakad tapo bang parangalan ng maya pabalita. Kita mo nga po, aslagan niya sa ning lupa mo, ing kaya kangalipan, at ituro na ka na ako, ing batas mo. Ing Ginoo manatili ya kay kayungan, At kaya ka ang timurin. pamamasa king may pabalita agpangka sa Lucas. Ligaya kaya ka o Ginoo. King panahon na ito, milalula karakal den taong tutuki kang Jesus. Inarapan na lahat nga na karela, nino mang lalapit ka na ako, ay amalyaring maging alagad ko, nung may gite luguran kesa ka na ako itatan at imana, ing asawa na at ikayang anak, ting kapatad ng lalaki at babay, at pati na mismo sarili na. Ing nino mang ebisang mamusan king krus na at tuki ka na ako, ay amalyaring maging alagad ko. Nunging metong kay kayo, babalak yang manalakad tore, e pamuwari lukluk, at balakaning gasto sana. Panabalo na nung managyula rin pera na, at malyari ng ayari in tore. Magkang mitalakad yung pundasyon, dapat ene manapayari, kalyan damo ring sablang manakit. Sabihan ko, sabihan da, pigmula na yung telakad ng taong iti, at ene man pala apayari. O nino naman ng aring makilaban king kalupan ng ari, nung ene paluklukan at isipan, nung ding 10,000 sundalos na, agyunong labanan ding 20,000 sundalos ding kalabana. At nung ene agyu, mitubod yang pekakatawa na kabang marayula pa ding kalabana at makikasunduya. Makanyan mo naman ay amalyaring maging alagad ko, ing ninuman nung enay sakwil, ing sablang at tsukaya. Kapatading may pabalita ni kayatang kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. Kilagyo ng ikpampo ng anak, panibanal ni Espiritu, Amen. may payapa ko. Ay payabak po ang Kumusta na ko po?
Manyaman po mauran no ning tigaganakan mo laretang bituturan kay uran ng pong mas masikan na bagyo pong albog. Kareng mga babang lugar, mga Latimbale, lalo na kay norte at pangaditala naman po. Kapatid, panalangin ko humika belwan ning kakatang puso. Belwan ning puso. Wisdom of heart. Wata sibyan tamong belwan, kabyasnan, agad tang isipan ng utak tamo. Uling sabyanan ng salmo, keng psalm, ng dalita pakibat. Turo mo kami ing kabilangan daring biyeming masalese, pakeng mika belwan kaisipan. Teach us to number our days right, so that we may have wisdom of heart. Pata sinabi tamo kasing belwan ng puso, agad tamong isipan itang kakatamong isip, that our wisdom is associated with the mind. It is the universal expression that the head and the human brain is where everything is situated. Bala mo yung CPU tamo chukin. Pero, pwede mo naman, sa nandiyan, tamagaral tamo, ada yung teacher na, use your coconut. Use your coconut. Nanulaman yung utak mo. Oh. Kanya, pota pong kabisnan bala mo, chukeni. Alay laman yung utak mo yata. Kabiyasa. Oh. Pero, eban tutuita kasi, potang nimisip tamo, liwa mo itang isipan na ng kakatamong utak ing panipatana. Mika prosesong pamisip, potang talagang pakaisipan mo yung meto nga bagay, dapat aintindihan mo ne, when you understand it, potang ikwa mo ne, sabi, oh, I see nga mo. Oh, I see, ba? Kakit ko ne. Bul sabihin, inisip palayo mo Kenny. It's also present in our, what they call, mental insight. Kakit mo, kaya pinubluban mo. Anyapin po, na kahit niya naman limitasyon, kaya ang pamisip. Nowadays, we no longer equate intelligence only with thinking. Nang kabyas na, mo tungkol kayong pamisip. Baluta mo iti, karang kayong eskwela. De nga, nakasabi ko last week, in kabyas na, mo kayong pamisip. We have to learn to acknowledge many form of intelligence. Ating miyaliwang kabyasnan, kailangan tantanggapan. It is a way of being rational. Nan po nga manwang ko. Yan mo, tilangaw sa na emotional intelligence. Itang balo mo inkabisnan mo kayong panamdaman mo. Emotional intelligence is how to manage your emotions. Kanita ka chuke seminaryo, kareng seminarista, ano karakal den biyasa? Ano kabisnan? Nagkay babasang ko rin, biyasa lang pa ka na ako rin anak rin niyo, pata sumulot lang. Pero nang kaya ano ka sensitive. Ala ka nga sabi, mana sakit lang. Agad lang kikiyak, agad lang masisira loob. Balo yun ang Ausmi Karela. They are intellectual giants, but they are emotional dwarfs. Kapdas kay kabyasnan, igantila. Karas kayong emosyon, duwendila. Ano kay nalog, agad lang susuko. Inkabis na ng pilubluban, maulagaya naman. It makes people successful more than academic knowledge. Aesthetics, ang balo mo yung masanting, balo mo yung malago. There's another expression, itang what they call the ear for music. Teka luano, kabes ng kayong musika. Dandaman dyan mo, baludan na yung kanta, baludan na yung pialungan kayong gitara, baludan na yung tigtigan kayong piano, kayong organo, baludan na yung ikanta. This is intelligence in music. Kinesthetic skills, dancing, athletics, and empathy. Deni may walang klaseng kabyasnan. In fact, ating pong metong writer, yung ano ng theory of multiple intelligence, sinulat ng Howard Gardner. Sabihan na, inkabis na rin tao miyaliwa. Emua pirapreo.
Atin mo namang kabyasnan at beluan ng pilubluban. There are aspects of intelligence that we cannot locate in the head. Sometimes we cannot locate it in other aspects, but only from the heart. We acknowledge the need to be able to think both from the head and from the heart. Potang may in love ka. Potang magplano ka. Nano yung buri mo. Paganan may isip mo naman yung puso mo. Pwedeng buri kayo pero yung puso mo may nayalube ako agyo. O kaya may pilitan ka mo. Potang mo talaga buri. Bala mo, malyari. Uling imbeluan ng puso mo. Kaya pilubluban mo. Kaya nakaman masaya. That is what the psalmist, yung kiyatang salmo, nga manwa ng wisdom of heart, which is more than rational thinking or academic knowledge. It has to do with common sense, sensibility, good judgment, and discernment. Potang biyasa kang misip, baka nano kang magdesisyon. Baka nano mong gawan ni ting, mana sa kinitatang mo. Gawan mo ini na elam may insulto rin aliwa. It's what they call wisdom of heart. The psalmist talks about wisdom from the heart that's gained, numbering our days aright, meaning knowing our limitation, being aware of our mortality, and how to make the most of mortal life with eternity as our goal. Potang balo mong bilangan ng biye mo. At kung kakwento na bengi, matuaya, tao Ilocos, higit kayang mabihi lola ko, magit siyang 100 years old. De lolo ko, sa magit lang 90, Siguro bumiye ko hanggang 90, So, balo na pong estimating bien. Balo ng lawen, nung makananuya kakabay bien na more or less, At po sigurong gamitan tayong panahon tamo, gamitan tayong masalese. Then kasi nga liwa, bala mo may bibiya lang up to 300 years, yan. Magobra no magobro. No biyasang painawa. Bala mo rin tipon da. Agisan dala. Kaya wala no mga po. Wala no mang magmano. Nga dapat kabisnan ng pilubluban yang tuturunin kaya katamong salmo ngeni. I-apply tayo po ngeni king kaya tang ebanghelyo ing salmo. Uling Jesus ginamit siya adwang talimhaga kembye. Mumuna ing talimbaga potang gagawa kang tore, potang tingang pagawa, at potang makilaban niya yung metong hari, laban king metong hari king gera. Wari, potang papagawa kang tore, o pagawa kang bali, pakaisipan mo nung apayari me, pakaisipan mo nung misadsad ka, pakaisipan mo nung ayari me. Do not just jump into it. Nga napinitang metong writer kay management, like yun na Stephen Covey. Always begin with the end in mind. Pasibaywan kaya po, parati kang magumsa na yung kayang kayarian at yun ay kayang isip mo. Kanya niyang mimisipin tao. Always begin with the end in mind. Kunyari mo, bayo ka sa kaya tricycle, balo mo nung ka pupunta. So ginawa kang blue taxi. Balo mo nung kamunta. Pati rin pera mo, balo mo nung magkano yung bayaran mo, more or less. Nung sinakay kang bus, balo mo nung pupunta. Kapag may sinakay, balo mo na, makanano ko yung kaya kang darasan. Makanyan kimbi. May luluban mo balo nung pupunta. Mo balo nung mayari. Kaya pamang patalakad tore, it has nothing to do with resources or even money and manpower. Yes, it's worth building. For example, potang pagawa tayong pisamban. Even without enough resources, as long as you have enough inspiration of the community to see it through, including the next generation. Kunyari mo, papagawa tayong bisitas, papagawa tayong pisamban. Makibalak tayo, makanano yung mayari. Kanakuha na ako ka-practical na yung kay. Then, yung budget, magkano waring magastos tayo. Bata po tayo bisang sumaw, baluda nung mga nanula sumaw. Baluda nung nano yung asawop da. Itang bala na nung namburi yung biye. Uling po ang pagawa kang pisamban, buri na nga pong Ginoo. Aliwa mo naman tang pera.
ing magpagawa kay pisamba na liwad ang pera, ing kasalpantayanan da rin tao. Nga, ating meto nga pisamban king Barcelona, Spain. Ing kayang arkitekto, ing Laguna, Antoni Gaudi. Ining arkitektong ini, kanita yaman Kristiyano. Magobraya mo keng hari, anya itang Plaza Real, gawa niya po ito, hanggang ngayon tourist spot siya po ito. It's a Plaza of the King. At iya panggawang bale, itang a house without a corner. Itang baleya, alayang kanto. It's all flowing. Sa tingin bale nga itang. O nang yung tating niyang akilalang pari, architect Gaudi, may converti yan, may binyag yan, may ganyang Kristyano. At kayang tulak, kayang pangabinyag, may design niyang pisamban. At yung pisamban ito, yung house the Sagrada Familia. Kung nga tsuka kayong aeroplano, kakagit mo na eh. It's one block. Ano po karagul. Inumpisan de yata, mga 19th century. Last century po. Hanggang ngayon, payari. Hanggang ngayon, kagawan de po. May kaliman ng arkitekto, may tenongan detang arkitekto. At ngayon, foundation na po yung gagawa. Pero, masikan niya lugawa, Gaudi, uling natin niyang pera. Uling balo na, tao Barcelona, at inang kasalpantayanan. Kota nga kong kasalpantayanan, at ini ipapamana yu kareng anak yu at kareng apo yu, nung nanuman inumpisan tamo, sad-sad de at ayari de. Pero anong alalang kasalpantayanan, de susunod alahi. Palagi ako, kalupatay tang pepatalakad tore, kay bate de man ayari. Ing puhunan tamo, kota natin tampagawa, manitang pera. Kitang kasalpantayanan tamo king Diyos. Kanita pinkin ng day Gaudi. At kadagul ning gawa mo, kapilan niya mayari yan nada. Kaya ng architect Gaudi, well, my client is not in a hiring. E naman mamaligwa yung kliyente ko nga. Nino yung kliyente na tanggagawa nitang pisamban. Ingapong gino. E naman kano mamalagwa yung ngapong gino. He has all the time. Ita mo yung mamalagwa kasi dita ko yung oras tamo. At ngayon po siguro sabihin that by 2028, mayari na yung pisamba na iti. Yapin, you cannot finish a huge project. It's just about your personal project because the next generation does not believe in it. You will die and it's the end of the project. Patang mete na ka, mete niya naman ang project mo kasi ka mong mikiburi yan. Then daw ang example na at kung meto ka pipagmisa na bisitas kanita atin lang barangay pastoral o village pastoral leader. Aba, kaya pagawa yung function hall, walang pipagmitigan kaya siping sumagid makanyan. No man kinulsulta rin kaya ba na kayong pisamban. Naman sinabi ka na po, pari kung magmisa ka rin. Naman sinabi kayong parish priest. Ginamit no rin pondo na ning chapel. Okay na naman, ginamit personal. Ginamit no kitang pegawa na. Okay, gawa na po. Bipagmitigan niya pong, masalasa naman. Da naman plano ning village, ning community. Oita, alang gagamit hanggang ini. May gawa yung bodega. Kasi, naman kitnan dahil aliwa. It died with him. The project is no longer recognized. You also will win a battle if you only count your troops, not only your chariots, your horses, and weapons. Winning a battle is also about our resources, including our strategy, our foresight, ingenuity, strong will, determination, passion, and bravery. Sasambut ta keng gera o uling singkada kal tamo. Sasambut tamo potang buo tamo lug. Kaluguran tayo kaya katang bansa. Kaluguran tamo kaya katang pakilaban. Balampot ang mag-aral ka. Dapat po ang mag-aral ka. Kakumpleto ballpen, lapis, papel, ang pong masanting abag, gali. Dapat impilubluban mo. Bisa kang mayari, bisa kang mag-aral.
Neng kay, deng anak, anala ka simpli. Eno mang kompleto gamit. Neng kay, di takalabakal. Pero mas mayari lagi ang pamag-aral. What makes the difference? It is the resolution of the heart. Kotambu kalub, kemburi mong gaman. Wisdom of heart. Ing kebyasnan, at beluan, ning kaya kang pinubluban. Makakuha kayong masanting nga bag o masanting nga sapatos para mayari ka kayong pamag-aral mo. O kayong kabyasnan mo at suya kayong buong pinubluban. The kingdom of God is not a project. It's God's project. We are merely participating in it. What God has begun with Christ, He sustained with the church. The heavenly kingdom that God has begun to build in this world will be completed beyond this world. Ikikatang proyekto, tama yung proyekto yan, naman kanako yan, naman kaya kayo yan. Kaya niya nga pong gino. Nga sana po tayo tintang proyekto, may pakaisipan tang personal. Kaya nga pong gino parati. Ay, ako man ninabi. Ako man pepasalamatan, ako man binanggit talagyo. Ali, kaya nga pong gino yan eh. Potang anak, potang tinasabihan, congratulations, Father Teo, kaya salamat kayong Diyos. Salamat kayong Diyos. Salamat kayong Diyos. Uling ining gagawan tamo para kay nga pong gino. Participating in God's project through Jesus Christ is the call of discipleship is all about. The moment we dilute ourselves into thinking of our own project, we find out that the resources will never be enough. Pot ang sarili mo yung isipan mo, parating kulang, parating sapat. Then ako po metong halimbawa na yun. Balo yun po, anak pasaya. King bisitas, King Margot, King Siping Tambaryo, King Abeta mong parokya, San Antonio de Padua. Malapit na pong mayari. Siguro kaya na po 95% finish. Pero reluklukan na, lila pa po dahil luklukan. Lungub ka kaya na niya ng pukasan tinyang side garden mo kanyan. Malwala siya po, linto, uling mila ko lareta nga siyas. May katas siya kisa ming kalupa din kaya katamo. Kanita kumpisan de po yan, madakalaliwang plano. O nanita kumpisan de po yan, eleksyon. Panahon na ng eleksyon. Last year, ang po pa kayo. Pinabiling ko ka rin taga Margot. Kung mag-solicit ka rin politiko, makarine naman. Magastos na rin tatagal. Naku makyabe. Kunin bali noong den Pilipino, mag-birthday lamang, iran de pa kayong politiko. Mag-family reunion lamang yan. Makarine, itang pagawatan bisitas. Kung mangyat karela. Ngayon, nung mamiyela, salamat. Pero kung mangyat karela, pabre nyo lamang. Kadua, nga ako, mangyata na mo kaya katamo. Itamo na mo. Itang taga Margot. Ikaw sisimbakin, kaya kayo yan. Ikay naman simbakin. Ngayon bisawsaw tamo kayong parokya. May second collection ta kayo bypass ko. May second collection kay Taki Clark. May second collection kay Deca. Total parokya tayo po yan. Sawsaw tamo. At magsabi ka na ako, Pader, o teta mo magpalimus kaya kayong Maragulap Isamban. Holy Rosary. Kaya bisa nga ako. Matas ko pride. Kaya bisa pa sa kayong Maragulap Isamban. Hita mo mismo, ariyan niya. O sa inyo rin ka mag-anak yung abroad, o retang anak yung macho. Bum. Deta ka mag-anak yung ako. Kung mamalagwa. Mayari yan. Masanting ita kapag Maragulyo, pipagalan mo yan. Iba't siya kaya katamo yan. Kung mamalagwa. Kaya last time, PPC meeting kami, Father, bisa kayong manutang, mag-loan, para mayari na yan. Ditak niya mo, manutang ko pa nga ako. Ali yung mesad-sad tangi nga ako. Kung mamalagwa, ang mayari ang mayari this year ako, kaya next year. Naman mamalagwa nga pong gino. Maulaga, makasimbata na ken. Di ba? Dati kaya tatamo mong basketball court. Kaya tata magbisa tam kaya tang basketball court. Kung yan ito, tanag yung bisitas tam, tapa masaya kanita. Anyapin po, siguro, kaya pa magpagawa tamong makanyan. Mo pera. Kasal pantayanan, impuhunan.
Pwede kasing mayari yan. Mangyat ka rin tao ngayon naman manwala kay katamo. Pwede kami ka maragulap isambad nga ito. Then pepagawa, ino masisimba. Ino man manwala kay nga pong gino. Eto ano man kayabe kay kasal pandayanan. Magmisa ka lang tao. Anyapin po maulaga. Deng kasal pantayanan. Yang manari. Yang manyadsad. At nga pong gino. Kaya tayo daraon. Kasanting na po ng karandasan tamo. Sabi kong, bless tayo po, tangyarin eh. Ito pa, mamalagwa. Pero, kay miyalo mong paralan, nung nanuman na umpisan tamo ka rin anak yo, kayong pamilya. Pota ti kung inumpisan kayong pamilya, eh naman manwala din anak yo. Pakaisipan nyo, ninong magmana, ninong manyundo. Pota malaso mo, pota masira mo. It's not enough to have the money. It's also important to have the faith. Sika na ng loob, kasal pantayanan, determinasyon. Makanyan lamang ka lang mag-aral. Eh mo itang kumpleto ka uniform, kumpleto ka libro, kumpleto ka notebook, kumpleto ka notebook ali. Dapat buuing loob mo. At ikang beluan, kikikang puso. There is wisdom of heart. Iti po yung katang maya pabalita, iting katang mong ebanghelyo. Ilag yun yung igpampuan ng anak, panimbanan ng Espiritu. Amen. Talakad tampo. Ipasyag taya, kapatad, ingkaya katamong kasal pantayanan. Sa salpantaya ko, king Diyos, igpang may pain tutu, rinalang kimbano at yato, at kang Yeso Kristo ang anak ng bugtong nga ginutam. Pengagli king upaya ng Espiritu Santo, mibayit kang Santa Mariang Birhen, rinasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipaking krus, mete at mikutkut, tinipaya ka rin mete, king katlungaldo sinubliang mebye, pepay ta siya banwang makalukluk wananing Diyos, igpang may pain tutu. Iba't ka rin magbalik ka naman keti, bango kong ka rin magyempong nga mate. Sa salpantaya ko, king Espiritu Santo, Santa Iglesia Katolika, kimpami sa Maklis Santo, Kimpang patawad na rin kasalanan. kimpang Subiran subiran mering merimete, at at imbyen. imbyelang hangga. Amen. Manalangin tamo, balingin Ginong Yesu Kristo, pagkaluban na katamong kabyasnan. At itubod no, ingkayang banal Espiritu, ibat babo, ban itulit no, ingkaya katang daklat. Ban atok yan tayo, ing bakas ng Yesus. Nga tangan po manalangin, Gino, datang nakat, saupan mo kami. Itangan po. Ginoo datang nakat, saupan mo kami. Ginoo nganing kasalukuyan, ding mitatalakad king iglesia mo, alalang sapat a kasalpantayanan sumulong, inyang aming manalangin. Gino, datang nakat, saupan mo kami. Ginoo nganing kasalukuyan, ding magdulap kapayapan, alalang sapat a kapanaligan misundo, king karelang kapagnasan, inyang aming manalangin. Gino, datang nakat, saupan mo kami. Ginoo nganing kasalukuyan, ding makipamuklaban, kindanop at kakaluluan. Ela sapat abilang ban pagtagumpenda ing labanan, inyang aming manalangin. Gino, datang nakat, saupan mo kami. Ginoo nganing kasalukuyan, ikaming magnasang maging alagad mo, alaking sapat alugod mamusan king krus, inyang aming manalangin. Gino, Ginoo nganing kasalukuyan, tingke kaming komunidad, alalang sapat agana ka, ban matulang tanggap pante-pante karing sabla, niya aming manalangin. Yanipuad wan tamoy sarilitang kapagnasan. Ginong Jesus, pag nasan mo intukyanda ka, mit mong belwan kingke kaming puso. Gawan mo keng tunay alagad mo, masigasig at matenakan, uling ikay kay kaming Ginoo manggaman kingalanganga. Amen. King liturhiya ng Eucharistia.
Manalangin kayo kapatad, bandeting kaya katang daon, matanggap larapan ng Diyos, igpang may payang tutu. Tanggapan niya saning Ginoy, tindaong karinggamat mo. King ikapurit, kaligaya ni Kayang Lagyo. King kakatamok sa plala, ting mabilog na Santa Iglesia. O Diyos ning kapayapan at lugod, mananasanang iting daon mi, pagdalada kayong tune, kapanyamban at pamisan metong keka. Itiadon mi kapamalata ng Kristong ginumi. Amen. Ing Gino manatili ake kayungan, At kaya ka ang iyat timurin. nayo reng puso yu. Makayat nano king Ginoy. Pasalamatan tayo in Diyos sa ginuta mo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuliting pasalamatan da kang parati numan ka rin o igpa Diyos nga langang at lubos mayipaya. Inyang mi kasalala rin kaya ka nga nakan mi parayula king siping mo. Pinalak mong pasibayo kaya ka kapamlata ning daya ning anak mong mapaminto. Ating upaya ning banal mong espiritu. Tinipon mo rin kaya ka nga anak kikaya ka Santa Iglesia. Pan maging metong laig pa, antimonong makanano kang metong, ika, imbugtong mong anak ating banal espiritu. Ulinita, kambeding sa blangkoro, ringangel, karin banwa. Daralit ming kaya kang ligaya, lain makya, beking alang tuk ng dangpa, mamaya kapurian kaya ka, at ngamingan kakanta. Tunay kapin banaloig pa, ikang panibatan sa blang kabanalan. Ulinita pagparalampume, pabanalan mo sa naratingayin king espiritu mo. Ban para kay kami malyalang katawan at daya ning ginuming Kristo. Baya mi daon kusang lupking pamaylasan at kamatayan. King waning tinapet pepe salamat sa kaya ka. Piraso na et binyene karing kayan disipulos nga na tanggapan niya iti ikongan at kananye iting kanahong katawan na mi daon para kay kayungan. Makanyan mo naman kay baningapunan king waning kalis. Pasibayang pepa salamat kaya ka. Binyening kalis ka rin kayan disipulos nga na tanggapan niya iti ikongan minumko kaniti. Iting kalis nga na akong daya, ing daya, nimbayo at alanganggang tipan, amibubu para kay kayo at para ka rin sa blang tao. Ban kanita mi patawanan na rin kasalanan. Dapta nyo ite bilang kapigaganakan ka na ako. Ipasyag tayo ang misteryo ni kasalpantayanan. Inyang ini gaganakan mi o igpa, ang kamatayan, pamanyubli ng mebian ng anak mo. Daraon may kaya kayong tinapin yung biyat kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya kayong pepalyarian mo kaming matampang talakad harapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kami sanang misulusulo, king ataon at daya ng Kristo,
Tipunan na kami ating metong ning Banal Espiritu. Ganakan me o ikpaing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato. Ban mi ganap ikeng lugod kambe ng Francisco kay kaming Santo Papa, Florentino kay kaming Arsobispo, ding sablang pari ading hanggang malugod na susuyo, sasaw, magobra para kigay kaming kasalpantayanan, lalong-lalo na kigay kaming pisamban, keti king Banal a Cruz. Ganakan mula na ba ni kapatat min pepaynawan at maninayang subling me, ading sablang mayango abi. Tanggapan mo sana king maligayang mong harapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganga. Pan kaya benang Maria, Birhen Induning Diyos, San Jose kayong esposo, ding sablang apostol at santong tinupat king malmong kaburian, king kaya kabanin panahon purian dakat paligayan, kapamlatan ng Kristong kaya kanganak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang totoo kagom ning Banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Mausta mo king Joseph pa, king panalangin tiro na kay katang. Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Ban king kasaupan ni kaya kang pakalulu para di kayo mikabus king kasalanan, miligtas king sablang kaligaligan kabang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Kristong kaya kami talapangabos. O ginuming Kristo, sinabi karingkaya kang apostoles, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo, emo sa babaligdan ni kaya kaming kasalanan, nunelawan mo'y kasalpantayanan ni kaya kasanta iglesia, at pamayapan may ang bilugan ng pangking kaburian mo, ikang mabibiyan magari, manggaman king alangang. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo manatili sana kaya kayo nga. At kaya ka antimurin. Pasyag tapo, misasan metong tamo, ing kapayapaan ng Kristo. Kapayapaan po kayo.
Yung kordero ng Diyos, niyo Jesus, sa milalako, king kasalanan na ningyato. Nuwan laring mayaw, king apunan na ning kordero. Kinuyak matampan tanggap keka, dapat igkas miyay nga mano mo, pumayak na ako. Dapat ning espiritual na pamakinabang. O Jesus ko, sasalpantayan ng puking at yuka, king kabanal-banalan na sakramento. Kaluguran da ka, may gitkin sablang bagi, at pag nasangkuing tanggapan da ka. Dapat pauli na ningening pinandit, kaya katanggap kin sakramento, umiyak ka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo wari at yuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko kaya ka, kaya mo sana'y paintulot kapilanman, ing mikawani ko kaya ka. Amen.
talakad tampo, Manalangin tamo. Ginoo ingamano mo at sakramento, pagkaluban dakeng pamangan at biye. Manana sanang deting regalo ning kaya kang anak, tarian dakeng makirake king kaya kang biye alanganga. Itiadon mi kapamalata ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayungan. At kaya ka antimurin. At bendisyonan ako ring Diyos, bendisyonan rin kaya kayong pamilya, ilagyon ng igpampo ng anak, panimban ng Espiritu. Amen. Kaya katang misa midawne, umekong mulin dadalayo, ing belwan ning kaya kayong puso. Salamat, King Diyos.